Berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Teman-teman, tadi di ondel teman-teman. Kita cari ada apa ya teman-teman? Ada ondel Mickey Mouse. Wow, itu ada Upin teman-teman, boneka Upin teman-teman. Wow, Upinnya kemana ya teman-teman? Nah, ayo kita taruh. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, ada Ipin sama boneka Squid Game teman-teman. Wow. Ayo kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, ada topping ondel-ondel sama topping hulak teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, itu ada penjaga Squid Game sama pemainnya teman-teman. Wow. Oh, bagus sekali teman-teman. Ayo kita cari lagi ya ada apa ya. Wow, ada Marsha sama Mickey Mouse teman-teman. Wow. Ayo kita ambil. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada ondel-ondel sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow. Anaknya udah meninggal teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada boneka boba teman-teman. Wow, ada dua teman-teman. Ada rasa coklat sama vanila teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow. Ayo kita ambil. Kita taruh lagi teman-teman. Sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe dan ditonton ya teman-teman dan di like teman-teman. Dadah, sampai jumpa.